na Zambia kapamana namo mabulozi shangwe mi yemkabane na kina Nathana kufuna wa mjira mishangwe murubuhande nende fa top star ilifa mpwito ili ona ya 120 mwa Mungu limulunga kalabo likaroza nguza sinanga mane usali bali likaroza ngana loro olusaka murubuhande nende mwane mwa chongwe mwa rufunsa mwa chilanga kafela murubuha mi musarubuhan hape nifalike pelona la Facebook lona la Bulozi TV hamocharo nifa YouTube channel yalona nyona ki Bulozi TV mana nifa TikTok kafela makora kulufu mana shangwe mone koli minabainzi kwa buchabera murulaterera afa ma social media elboleza waliona Facebook Bulozi TV, YouTube Bulozi TV mana ni TikTok kafala ki Bulozi TV misana Bulozi kuli yeki special edition ya The Power Program mwazazi laka cheno mi mwa studio ni inani ni bashem neka ikambota nibona sanaza kuli wizi mwanako ya liketisa mi la 13 August na Zambia ikaya kwa liketsa zana mwingerele yona general elections mi bungata wasichaba baipapata nibona babona koli bapate hile kuitekisa ni kuisa wipapato wabona kwa sichaba mika chenu lumemile baba ipapata mwa Mongo Central shangwe baba ipapata mwa Mongo Central constituency ili wazoera mwakopano ya National Reconciliation Party for Unity and Prosperity yona NRPUP ili kuiluta kulikati pono yabona ya Mongo Central milelo yabona ya zero pili yabana ni shangwe yabata kutisa mwa Mongo Central kwa kuli Mongo Central izi mwapita ya Bulozi shangwe constituency yenzi mwa Abani kapa mwa Tolopo afa center ya Bulozi kaofera mishangwe amuni milumeze kwa mwera wo mtompehi Bright tombi lumia shangwe mshangwe Ritumeza hulu wo Nathan mane ritumeza hulu ni kwa baitereli studio mane nibona bo manjinela babona kuli ngambolo za zama hande ritumeze ni kwa baterezi babaloteza kana kwe misi na ababulezi kona mabizo akao ni ipapata fastulo sabo MP kakule muha matata ni manyando alwambe kile ni manyando ao aswanela ufeliswa kiruna batu babapilamo babaziba babatekelezi babaziba kuli se kafa kutokwa sesichwani kafa kutokwa sesichwani kona haru ipapatile kakule muha kuli nako iye mubungata isinywa ngafela kuyemelwa kibatu basina takazo nili lato lasiba kasalona kona hani papatile ni pila mabulozi ni mutu ya pepezwi onamo mabulozi munzuwaka kimwaka ndiana matungi hape kimwamalakata hamkaya kwa mwali mulunga mukafumana kuli munzuwaka mpepi wa mwana makondondo na pepi wa mamkola na pepi wa malilu na pepi wa mabanga malekina village edman matendi nyezi mini na ni mabasi ni wafu mahali afita fanai kona kuli kabukuswani kiena tombi Bright ya munyunga yazi bahala hulu yabata kuli likazelo bezi litozuha lieza hale kakuli na hayalu na ikuteza alumamulao ahoro shangwe baba miziba bazwa ko nombanga bo kansera mbere bo meya mbere bo DC aba Mungu shangwe mwendi kwa misebezi azoropiri mwali nakoze no mbereka shangwe mwa litrozeo zamukona kusupa na itumela hulu ruskata kwa shangwe mane mwendi ruskata kale ni kwa msebezi ombulero wa kansela nibire mutu ya yemeza hulu community skata kale fa kansela nili chairman wa Kanyonyo secondary skapa Kanyonyo primary fa company ya kapulanga ibi mona monpila konone ntoye makamauta kuziba kuli skolo kisamangi ni mangi hakuna mtu yaswana kukena matendo ya hileli modality nkacheno la kuseleza skolo sale hamka yafatenu ya hile staff room fale yo neli mwana kwa ya 2001 kutufita ka 2006 luya hile fateni afeni staff room lutisizema computer fona fale fakanyonyo luya hile ni tuck shop kuseleza bana baskolo kuli baske bazama kuya kusiri kuyole kama fritas kapa maskono akize ofera kononi bile na vice president wa Red Cross
kachenle hamka faret plus fana ko yene rwinziruna ne rweze incorporate va adolescent reproductive youth bene ba iza engage banana baba inyani mayusi kuli baske ba kena mwaminero ye maso nkuba trainer mwali kaze fapana na kwitutali kalama zoho kachenle hamka afateni na rujwe fateni likaze okelifera alisaliyo ni vile na chama vice secretary secretary wa namuso ADP fa province mikilo na ruyahireka kolo kale kembona amuza fa God bless ka World Vision kale do le crema engine amatuna nizemu zenga tazuru kone kweza kono haruzule fateni bene batile fateni ba lexizel kazana kono fone ntogo na applicant shwali fanswa na kena fa kansela kulinyemele odi akanyonyo ani nzi mwa kanso mwa nizo wana ka 2011 va kina nazo ba chairman wa human resource and chairman wa human resource and finance ka 2012 akuta CDF lukonile kuyemela kuyaha miyaho yeso anenge kanyonyo police post likale ka 2012 amkaya ka chenule kyo na iseba pentile fale kyo na ise tusa police ale tuna lukonile kuyaha matanki amezi na yeto tobeza hao nyaluna ni mezi ainzi faka ofi lungile matanki amezi kwa ruwos kwa mkaya kwa tenu mkofumana kulikuna ni 10,000 liters amezi kulibatu baskeba nyanda kwa lubele magraveo ana siyo mani kofutakeni kwa forest amkata hama pa mkoko mkofumana class yebo to pentao na faa kulikia CDF kilu na bende ba yahile kaufela zeo kimisevezi yelukone kweza mwa ground yene area school sakanyonyo mkofumana kulikuta ni maklasi elu ya secondary school kakule mwakuli watu waekeze hape ma secondary school kia mangata kama inyani serunga maklasi mwa misheleni ACDF ya secondary school ya kanyonyo mwa wakenela watu kanako kize ngata zelu kona kubala kama mane ye muyeni kona kumibulela eza kuinelika chenle mwendiki landmark ona thanki kuli town ya una seibona ala hande kusali kusimwa kuzwa independence kachele semna ni shopping mall kilu na ritisize ya nkuyahela mapokola mandwale nkuyahela mpokolo ya mutuna nduye yeza kulikie tuna ni kufita kakuli nasina nduye nzi kwa tuko ni nizamtel ni kulila hande kasi lozirugula ya kulila kumaka town ya luna yale kuzwa far roundabout fare kumaka maniko nikufita kwa airport kukuta first station kilu na lumakile hande station yale kutokena mane mkwakao babiza kiyuji nyambe kono bana ba tumisisa kamarata to joina mane ko mkwakao old Shoprite kafala za mbona zani kukena niwo ya kwa spatela kupunyela matawa mfama robot kukena niwo kwa mulaho mane ya kwa stadium kupunya ko kwa mkwakao ozo kama soja zale kafala za halile mwana ko yeni ni return mwa green market ne kusinane kama light kina ni beire malaiti mwana inge nili kansela kina ni ile shed mwene baina mwene balexela batu neli kulifa boto yi namula pateni kuya tumulusa kono kina ana ibeire mateni mwa black market kwa mula hawa mkaya ni kusina mezi baota nswa ina paya kufa mezi kachelune ni matanki ya liteni mezi hainzi kwa mula hawa black market tanki yale kina ya ibeire mi hantoba mea kana kueswana mwasili mosa 2011 kuya 2016 kilu na ruyahile mkoko I mean so not mkoko but kilu na ruyahile imwiko secondary school kilu na zetungi secondary school kona kuli likazeo zeni bala litile inge nili kansela inge nili mea mwa mungu mo kilu na luto tiseza ni mkwako ono palile wa yupo ono palezi MMD wa mungu kalabo ni upalile luna lutoko na kuchaindisa ni kuvona kuliani ilimala muso ni kufereleza mane luyepile niliabu alineza kulipa tune bapalile wa kuyufita mwa usemwale kwa kama haba zamane wafuma na utata luyepile liawa leli ya kwa ngongwe kachenu leni batu kwa mbasa zamane kulika chenu walu ulafa keli tibana kwa kilu na luyepile moya wamo na liabu la mngaluna ni luyepile kona nufuma kwenye komboka ne ikona kubelanga kwali mulunga kachenule keli sherukela kona kukabu kuswani hane ni vile kansela ni antoba mea kizeni kone kweza zeo ani ba DC nkalezi kwa skongwa nsika kalela kwanu
kono kakule mu hakuli bulozi bo kiluna bingu swana kutwa kachenwa mkaya kwa Sikongo bakenza kutwa butuku bakuli bulozi abusone ukuti afafasi nekusina network kinazo ulwanisa kube network kwale kinazo ulwanisa kwisamalaiti kwale kinazo ulwanisa kube agravio ya kuzwa makala bwene ibona hapo ni sio hande luzobe amasima amazing nikuyo ya isa secondary school za kuli is one of the best kachenule mabulozi kuli basikongo abasakena abasaputa kwa kala likazeo ka ofera luzoleza kachenwa mkaya amwale banwa meza amande abasona meza amawatata zeo ka ofera luzoleza abasatabela kuli bataye kwa Mungu botobu ha TV kapamane batahe botobu yali kama fridge kakuli malaiti bananona shangwe mwana mwana ni background yebona kuli inunire ruliro la masuku wa rich background kako yakamisebezi mkonele kweza na muinzi wa kansera mane na muinzi mayor ni DC setse kuli chale mkonele kuitakariza botombi ku kuyemera Mongo Central kuli mbe MP wae Mongo Central fera namuska keta mwendi Loena kapa Kalabo Central kapa mwendi Nalikwanda kinga mketile Mongo Central ni tumezi wanatha mutu ka fera ya iketile ako nikuyofiela mwandu masaini eni ozibe konje heba kuli kimubeleki wa malapa kono heba kuli wena obeleki malapa la mutu petu au pundu mukandu ya hao itezima sila uyofilela mando ya neba wenengolo bala mamasila iko na hali niketile Mongo Central kakulikuwa na moni pila kwa na moni pepezwi aniuzwi kusili kuli mwendini pundu mukileka chenwa ape matata inzi mateni mo na aziba holo kalipa akala kuli ne mbule la fani muni buzako ne mbile bo kansela mbile bo mayor mbile bo DC fana kwene ni bile fateni ni mibulela zenelo enzize mikuzwa fona ko yene ruinzi fateni ni bombukwano ni bosata mali ni bolungu haruzwile likazeo kuzwa 2016 kutofita 2021 hakuna zeshenize kuzwa 2021 kutofita kacheno 2026 seni boni fa sesekeze hile kwanda ama shade mobasone yakuina baba lekisa ma market yakapulanga baba lekisa ma market ya Fab Green Market manifestation kono hasina handene kama yemo sakata bonza kuli yo kizolo pili chale nile muhile kuli kiluna luswane la kukondisanto ya kuli kona molu ina mo hape ni matata hande azeswana yako ezala ni tamaiso na keni chuka kona kuli niboni kuli kanti hawala ni rufile batu two terms ya kuli bakene fatena hakuna zezale kanti unalukute ani kami kusanya kwa mlao amutalimele kachenule neka ZNBC broadcast yale ene ya hileruna yapala kwa uliwa kono ifelile amukaya kachenule lukataze ahuru kali munanu matuku ali munanu mu mabulozi luna hinga luinzi fateni luya hile muya hoale la brutoli yetu na kwa vet yakuli lubone kuli matuku alu na rusikulu wanganga kule kuna nikome ena lubutuku luise kwa usaka ufelile muya hoale kono wapala kuli ukwa uweze chwani ukwa ulule niko mukona ntwe tuna mabulozi yelu pilisa kachenule halule lafa kuzwa January kutofita kachenule liko muzikwalile akuzibali ku kibutukuma kambe labo yale asebeza kambe kachenule halule lafa kambe liko mulikwalo ni mungaluna lumushikula kali loko lelile kiena kaongolo kanyambe munyamu puna ngombe chwale heba liko muze lipale la kufumana kolo ya kule za alafiwe litunga obafela mungamubu kono yasina liko maiko na hali kona mbona lukutile kakule lunalo autwisisa ni kutwa butuku wa kulikaze hakuna kusili kolko na kuyo ina kono kiluna luswana yakule yashwani kule luli lukise kakule bulozi winzi mwapiru yaluna hapa hakuna kusili kolshwana yakwe kutwa munati kikona na kwano kahurshangwe kubaru wa shangwe kana kwa chale mwindi kona mukolola TV ya mina mo sole kwa tukso ya The Power mieki special edition ilifo likambota ni wabai papata Mongo Central ili fako pano ya National Reconciliation Party for Unity and Prosperity NRPUP mini kambota nivo bright tombi ili bawa shangwe watakuyemera Mongo Central kwani kwa ndu ya mila mi ba torokela minasi chaba pono yawona milelo yazoro pili banani kuli yabatakutsa mwa Mongo Central aboto mbishangwe Mongo Central ki constituency yezi mu urban kapa manelo kawati izi fa center
ya Western Province Kiona Peter ya Bulozi Shangwe nikabuza puza kuli kiafi matata mule muhile Mwamongo Central yembata kuli mto Felisa Shangwe sen mastata ka mangata mini bata kumikala ka usebezi wa MP musabazi wa MP akikuya fera kuyo ina kupangamila wa parliament kono musebezi wa MP kikuya kwali kuyo kanganisa ni bana abamu kuli muso au panga budget yali kabelo zeswana yakweza hala kwali province mali ni mali constituencies nibona batu bayemeli bale baswana yakubea mwateni likaluro zebona hala kuli matata abona abambekile kula fuma ne mwa budget man kona luli seniyela kwale kakulufule mwe kuli baba mwaba yanga boyo kutuma na fela lunalu yela kwale kwe wonsa kuli matata apita yeye bakona pita batu kona yeba swana yakubona kuli kona town yetuna yesu ana yakususuba mi selu yela kikuli akiyo inafa yakupangamila kono kyo pangamila ni kubona kuli mwamila mo zele tokwa kwanu kwa Bulozi sulumwa Mungu mo mwa pita zaiza hala one kachele hankaimbule ane nikula za likomfa mwazi bako inaukie kwa bani muho wakuli likomla Bulozi kafa libulaiwe mi muso da okona no bati kuli libulai likomza ni balumini ma ministers kono luna ni bashembalu na kwa mulene niluna na chwana na yabulela fa niluto hana kuli kusamba kusimu antoyo aeza hali sisi tokwa afaki kubata miliani ni kutotaba likomzeza fola kakuli hakuna mulaka o ina kusina mukata hakuna munzi o ina kusina atimela kuli mutobula likomo halulumeli kachenule halubulela fa bakwalile kuli kunani utuku kono abala filiko kono batu inge banyanda bana basikolo abayi kona zeru yela kwale kwebona kuli one kalulo yeba yechimbula bwino wa batu iswana yakube wafapata miliko number 1 2 kachenule halubulela fa akuna big referral hospital lewanika aisali spatela lewanika seibala kulimane nikaibala kuli ki death trap mutu yaya kwateni kwale wikale zikuli ukofu manasikama kwateni eba kimwima yakachenule bonasani una ni kalulo zepeli matoya hai one unana faya kuli eba nani kopila mwanake washo eba mwanake ukopila nasho akusana ma doctors baba chukile baba hulu baba bona kuli baba banyakisali kaze kwinzi fya baba ile kwa training their job on training itise za hulu butata wakuli msebezi sikia za mahande kononto yale kona Yesu anakweza chwane kupilisa mioyo ya watu kizemu zeni yela hulu zeni yemezi kuli halu bulela za wino wa watu that health akunana hayesi na sipatira sisi ndeka pawu wiketo hande wa mibili na hayo isika konda kakuli neli kuli ba sebeze eka chimbula na abakoni kakuli na ukafela bakula miluto kwa sipatira sisi tunafa sisi kama na kuli kisona sisi kabona matata kafela Bulozi sine wanika bumayi bobutuna kibobo Nathan kikuli baiterere belwanga ndibona nene babaketu wanga kiba muso abayemeli batu kakulimane hakuna nipila yalo ya kuli kwa sipatela ku yohande bona boyonga mapikicha akuko nsapuli kakafa liketile kunenge sikaiketa kuna haniyo chwalo now 1+1 ni bala kuli kitu aina kuba 11 kona zelu yela number 2 bona than kachelule halu inzi fama Bulozi mo banana banyanda lwaitumela kuli president akaende utisize free education kono yosi eba mupanga program yes na good finishing ikati seza kuli isikia bona isa kuli kuna zetusa free education ya akachenule Bulozi bubalirwe kuli kona namba mafelelezo kwa butimbi kibona obusieza hulu bana Zambia kaufela ibaka cliff 1 but say free education na kuli batu baye kwa school kono habaya boyo ina fund akuna ma class boyo ina ma class amashasha pula ine laba ina matasa alikota bakali tutachwa so daseni yela mwa kuyo bona kuli haibanji kuli luli mashelenyi aso likubulelwa CDF kapazwa kwa central government ateni anupale kuli ya helikaze kona mbwana ni famitala yabo kanyonyo boimwiko bomandanga zenu konyele kuyaha manene kana fela kalwaka famandanga fine bazile heku ni basinamezi neka bakona kunwa kone kuna ni MP 18 CDF nani ofita inge ni DC ni woni kuli no banyanda kakubona kuli kona molpila bana abapila moki balona
ningire 7,500 tanki famandanga fa nile kile ka 2020 mimi uzama ngimani ensale kile kuli naema kone libona fama nyando akuli akunako bafumana mezi batu bale kikalula ya community ya Luna chono kuli education kiki batu abaskai tuta babula akuli people perish because of lack of knowledge kona kuli halu ya kwale kuyove abatu kuli rubaya helema class yezama era niyo na policy ya free education ikatusa kuli for free education haina say tusa literally nothing moma bulozi kakuli banana kona amafezo abasiyezi kachelo hamkaza mamukuru walu na wale kwanda ama class ane luya hilelona ka 20 kutofita ka 2016 kwanda amandu ene luya hilelona hakuna mukafumana kuli muluti kachenle bamuunga bona thani bamuisa kwa skolo seseza kuli anandu uyokenda ape mwa class kona yafetwa ku bandu mokusana kwitutera banana bakazi bachwa kona mbona bulozi bwasiala kona kuli bulozi butokwa abantu bachisapilu baba ziba matata alona baba zibile musebezi isi nikuina inanga fela ma office wata matai petwa akuta mumuisa kula yoke na mafiuda ana kuziba kwanza ni alamate to make matters worse and to say the truth equally ingelo insfateni luna ne lulwanezi nibombukwana kakule hamu ya mwale muyo lwane ya share mina kulitai kwano nilubati yeku ya university amuka ya kwale kuna nimi ya hao kwa na mshekend ye inzi fela yene iswa na yakuli musu au taha mina makuwa baba atao sikuwa bona sanumbula yankuli administration is perpetual succession amuta famu buso muna nikule muhakuli zale zende zene ba sile babamu mwalekeza kulifele 5 years 10 years yefitile university inge kwale mwabulozi ne luswana yakuli kambe university yake fela kakuli muso no bulezi handende fokusho kuli lukaifeza within 6 months kono kiani kono kulu nalubona kuli university ki priority kakuli kachenule hamka kwa Lusaka minamu mufetwa kutoina mo nikucha indisa kakuli mile kwa skolo chale bana balu namu ntausiza kuli ni economy eta tae bakako na kuyokena kwa Lusaka nina ni mwana kena ensfa junior nini bizo uyenzi kwa Lusaka kwa kono kwale kwa Lusaka kwa ina mwa boarding akuna space lumunifera ntoeba biza kuli boarding house mwa boarding house ni fa 2,500 a bed space ifuku ina mattress ya 3 quarters chale eba kulufeza university yale bana baluna bapaki bapala wachani kupakela fakuli watu wazo kwa Theostone watu wazo kwa Chawama nininjinga vaya kwa school sa university bakuta university yale haifela yale niluna bana baluna bakapakela kwa mantu nimukafumala kulwa chimbuka sports stadium muso uswanira kubona kuli ntoyende haitile kwa watu mwabafayona kachelule banana wafetu wa majanki wafetu usatini kwa majanki abana activities esima bona then from there empowerment akuna empowerment muso aufima shere kwa zelu ya mateni kwa bonsa kuli mashere ya eba ateni mayusi ni basali baswanira kufa empowered kaona mashere nya kono famu kafumana kuli there are just few individuals babona kuli they are doing better but the majority are suffering. Why? Kono kibo na bali famutelo. Fantoni ntoeba leka kuna ni VAT, value added tax. Kono hakuna zebo na kuzaba tusa. Watu kona watoto vera matters. Kona seni yela mwale ni kuyeba MP kakuli. Level ya MP ya shuta na nibu kansela, ya shuta na nibu mayor, mane nibu DC kakuli wako na kweza ni lobby from other business partners nikuli bototo sasa wakasamina. Nikamfa practical example. Ani kena favu mea nerusina meo rigaria yale ya tula Merio Chen yale ya tula kono bakensa bombu kwa nkakuba ni ma connection ni baba ne bayizi kwa Northwestern as minister Lunani Gold Merio Chen yeza kulikina wa pili mayor kuitina for your information I'm the Jubilee mayor Zambia haikuwa 50 years nina mayor kina wapili ni kuitina nto ya kona kuli onazale luakona nuna kweza solicit for some other support from business partners and also other well wishers aso wins fa level yani kona selu yemela kuziba kuli kwa kelu sheula kelu bani nisele kuna muti yako na kunipuma office ifikamba ifikulubone kuli likazao na moza zola pili aho shangwe kwa matata mamu abona bakulambe kile Mongo Central karona amwa town ya Mungu kitaba ya mezi wotombi wangata wa mawadi mwa Mungu na
alipompi mezazo kwa alipompi mkafana kuli baba mbasa kamezi kwa michokocho baba mani basa kameza mama watata na upola narukile waya pale kwa mkoko kuna nibutata wa mezi niko na kwale ka ofera mischaba sabila ela kuli mezi mwatolopo ya Mungu hayo nebe kuli Western Water and Sewage Company iten kono amuka ya kwali pompi ngata kukora kwali pompi mezazwe kara milelo ya mina shangwe kwa maana ni professor butata wa mezi kubona kuli bwino basichaba kakoza kuli makuwa bula kuli water is life mezi kona fukwemi abupilo wa mutu maini folofolo ka ofera mu nani milelo echwane yakutubona kuli amuka kena kuli chaba samongo central simfe vote la 13 August mkato chimbula bwino wasona pani kula mezi ni tumezi bona sana mubulezi kuli mezi kona bupilo mifane seni mibulezi kuli ane nili kansela Water and Sewage Company yale aina zeza mi itokwa bayemeli baba bonahala kuli abasikalo balalipilu kono baba nanili lato la sibakaseo nimibulela kuli nizokona kuyepisa maboho kakozi bakuli mezi kona bupilo batu balu bose ne banyanda ne batenganya nga fanto neka makapulanga kono uzo yepisa maboho kwa lubose nikube ama 10,000 liters twale kutafa kalo ya mezi muso wa PF moni nili na kansela ni meya mane kutoba ni DC kiona ozo veya mezi kule azwe kwa Zambezi kuli ba Water and Sewage basike ba ipata famuno anakuli mezi ashota yeba pale wanikana koye onanto yo yanu kusabu kwa pilo bonathan kona eni yela holpe wonzabu ya kanima pipe yale aezanyi kachelo lene mkaza maona kono koluzi kwa mbuyo wana banyanda kono batu walifile 1,800 1,500 kei kwani sa 4 years chwale harunaku lumela chwalo kakuli heba mezi ale hazo connect wa kwani eba yena ya pale lisakuli atahe kwanu lumuzibe yena kena yaswa na yakuli afunduke kufita kuli batu wabangata banyande kakuli mayale na hangirwe kuli atotu sabatu wabulosi chwale batu wabulosi wabaswa na yakutusiwa mashire nyale ayafela na cholo inge banyanda kona zeni kenalo fateni kuli mezi yao aswa na yakufumane eba apala kachelo le batu wapila maboho luna nikuwa kuli kwa safeti malaini amezi yale wababela maboho lakize ofe yabo nathan kachelo le amkabatisa na malaiti malaiti nona seri upilo nimikuwa kwa seri upilo kono mkafumana kuli kulekilwe magreda ma earth moving machines aeza kuli aiveirwe fela kono mo amkaya mo but wazire hile neka let's take for example Old Shoprite Road neli kui greda fela kuli ive flat abasapayela kuli bayi yahe yapala chwele baba inzi mwali ofisi wa inezi sikamai kona ntoluli yeni yelale amutu abatu babulezi kuli babatali ya munyunga babata manufacture kikuli bazi bamisebelezo yaka na arukeni mwatene kane luinzi mwatene ani tuheli ntoe fosa halile kuini italime kakuli kona mwasipati la monia nina kona mezi eninwa kona zeru yela kuli mezi haa anani kufita kwa watu aki mezi fela mwakona kufa watu mezi kono hamu kata imeandika mwamiza mayo bakaza machwa baswanela kuli magravel aye fama targeted areas like a hospital ma market si luswanela kuwa creative and innovative kulineka batu babo na kulino heba uzo tengenya tukatwa high five fone ilifaka shumba unani kule muhakuli kiale waza mama mkwakwa kataksi kamuisa kakulifoku munanu alikaze bukiti kili kazeru yela zae ni kuli upilo wona unolo fale usikibwa tatafala maninge kulusali kwa santu kona zeru kena fate ahoshango mungu bile fataba ya mikwakwa mufire mutara wa mkwakwa wa Old Shoprite kana kuna ni mikwakwa imi mbona kuli yezi priority yemu bata kuli kambe ya luksi wa musake na ferafa MP wapili ikiona na Old Shoprite kwa wale maswe kona mfumana ku ina kafela mutu amakese za kuli basweli majanki basweli batu maten kakuineka bauta batoko na kuyemisha za fama subona hapo kimaskisi bakuswala number 1 number 2 amkata imemkwa kwa wale famtelo house oya wakambole street wale nona kimkwa kwa it's a major road kimkwa kwa wale weza kuli kwa kutoka hulu number 3 amutoke nela first patela kuna ni mkwa kwa oba izanga batne great oya maneko kwa prison kwa o joina
prison kuyafata maki is a major road kakuli fita makomboni yale mukufita batu kwanu kolinzi kwanu kwa studio kwa mbwana ona gravel road ye Kenya babiza kuli ka gravel ya iswana ko shetumuka kwa Kent ayo fita kwa Kent iswana ku ya ku fita kwa mbwana stage 4 ni kukuta chwana ku join Senanga road kwa tamaki kimukwa kwa wale waweza kuli Kachenle town Bonathan ya hula kona kuli au sasa na kuikeza fa simpiti male hamukaya kwale kwa Lubos amuzwa fa simbole ukuzwa mamukwa kwa ya kwa airport kuna mukwa kwa uza simbole fa simbole church mukwa kwa ba uza kuli mukwa kwa baloy ka 2017 ingene DC kwa Kongo kansela Lubasi utoputa watu kuli mukwa kwa uswa na kujoina mukwa kwa wale waya mane opunya kwa mavumbu kwa mkwa kwa wale yanga kwa mawawa kwa pazo la mani kufita kwenye ti kwa market ya Mulunga selutopa ngama donation ya kulukale mkwa kwa wale wana it's a major road kuna kuya town nane nizusi the 3000 kwacha ya kama pokoto track road ilimu inge ileka inge za 1000 kwacha kweza road kwa ni hani bulela fa Lubasi mane na hali lile kuli luna luzibu kuli balu baya la kulupila kai baba sepsanga fa kuma budget ye ataha kono hakuna ma budget ye every year ataha hakuna mikwa kwa yoke mituna hamukanga ni wale wawinera mazima oyo punyeza mane ko fa fadi yellow clinic uyo ya mane ko fa kapona kimkwa kwa iza kulinona lwaiza decongesting traffic mu town kemingata yani kona kubala kuli nelika chenle hamukaya ma town amuzwa fast SNV kuna ni mkwakwa oya kwa clinic yale ya Mulambwa mkwakwa wale kiwale uyo joina mkwakwa ono zoela ngafai kwa makuyu washetu mkamano wale kwa ifa daily hape wako neka chwana ukuta kafa kwa ndu ya PS mano utofita utofita kafa kwa agriculture it's a major road mikona zeko na kususumisa town ya Luna kakubayo na headquarter kona hamu bonani ni bulela kuli luna ande lukeni fateni kakozi bakutoko wakuli kona mulina mo akuna town yelusana yakuikumu seza makuwa babulezi kuli there is no place better than your home kona mbona lukone kweza likaze chwala ahurshangwe ni kumakaro ne bakuli smoke central kipita izimwa pita ya bulozi mi manyi asuna ata kwa Mungu kapa kwa Mungu suna kutofumana kuli kit town yebenya sina mbolela kuna ntaba ya kutokwa ma street lights ma Mungu lisalikira fera ki black kama ya kafera ki bwi mwana ni milola kuto wanakole yakuona kule mwendi mwako na kutsama street lights mwa tolopo ya Mungu milelo yoke minga atakulu nene lukale kutsama street lights mo Bonathan eba mahupola kono habo tozu sa kutosheola mkwako woto fetwa ku video carriageway kama shere nya change yale ne kalile kwa mkwako ali Mulunga basi leo na chwalo ba street light na te kona kuli yale kintu yeso na kubaten kubonisa bunde watu abakena ne kama town wabotisa bunde ba street lights aezi fela kulaita kono asupeza mutala omunde kuli keruke na ma city yebona kona yetu na mabolozi kafela sinambulezi kuli kipita kili kazelu kona kuli zelu watakuli utoleza zeo mizeo akili kazeza kuli mwendikiza kweza nge kuli kupudunga maboloko kakuli kili kazeza kuli nelinzikale ma pipeline kono litokwa fela batu babachisali piru kususweza kuli kazeo zeza hale kufita kuli lineo na chwalo kakuli hamukata limela mwineo ya ya Mungu 10 years yese ifitile ya 2016 kutahamane kutofita ma 2021 2026 hakuna zebonala hande zize kwanza zene zizwe kona kuluna lutahange luziba kuli nelusiezi kai hapelo ekeza kai lubata kuyo chikiseza kai kona haluta kachelule hamukata limela nelimina hamza mafela neka fa station fa station sane sililwe hande ndende kono kachelule baba kutaka pakiwa utanswaleje abo topumanga kubeama pipe ya mezi aba medi matini hande sikusiala api mikoti akizeo fela kono we need also proper sanitation not only water akimezi fela lubata Bonathan kono lutokwa makete amkaya fa station faka chenle ma toilet ene luyahile luna station yale kufitira watu bangatangata kachenle ne kuyafela kuyofasula simbuzi sazine luyahile kuli watu abazama bakona ne kutapa sapala isimo bona anizibi kuli neka mina ba media
kalule yami na kifi amusabonsilika ze chwalo kuli mubonse kuli hakuna mtu yapira kusina a good sanitation. First station far people are living in hell's hazard. Toilet yeswe beta fa kilimo but waso na kuyemera chwana ko ngeke kuna ma toilet ana ezizwe. That's carelessness. Kona leadership yero batakulu, there is leadership vacuum yero batakulu na bene bakalira lutotiba mateni lutolukiseza likazai nikubona ko likakafa za konda amkatalimera ye mwapeke ye batakulu yake watu banyanda fafune fa odu kashumba akuna yasalati kuli muso wekeze zwelopili kono muswana yakubona mu mukala zwelopili yamya mumu ifereza bakashumba kachenwesa bapira inga bayinzi mwa cage bababulera kuluka bayisa wakashumba kwa kasima kono myofuta wakasima kwale akuna ma spaces kitotu inyani watu habakwani batu bene bayinzi nge balexa hande bene basepswa kubokoya bokolexeza kwale keba kuta sebanyana fela ingeli kuchwana confined in one place. So lunalu batakula utafa tena lubatele batu bale libaka kuba kona kuyo ina hande kwitexeza kakuli akuna mtu kafela yakapila yako sebeza ma office ngatamile tai niyo nana yake upilo wabona kono fa banyanda akuna ko bale kisa bana wabona ko papisa bana wabona so lunalu takutoba talibaka kuli Yesu anainge mulamba yale market mweza hade modernize esima wabona kuli batu abayinzi kwa inbona bayi kutwa kuli nuna batu ili kuli neka security mwababera security eza kuli nebayinzi bazi bakuli no kulofa kuli batu abaluseleleza mwabera ma police post mwabera fambu yanafa mubeyali kazeza kuli kizabutokwa kuli bwino wabona buchimbuke bube hande kili kaze mze utira kulutolukisa kuli batu banyanda fa balira kibitomero shangwe yeki tukusoya the power me yeki special edition Foni kabota ni bo aspiring MP ba Mongu Central bo Bright Tombi aba tatulola pono yabona ibana ni shangwe batakutisa mwa Mongu Central mishangwe lokani fakoro yakuli mfitse mekutwa mina shangwe fa nomboro ya 0773738114 zola pili shangwe kuna ntaba yetu na wotombi taba ya security mwa Mungu gona kuli yaipamata banana banyani bai kenyize mwa misebe ya kukebenga mu marekezo za kukebenga za kuuzwa za watu za kubula ya watu za kuamuha watu likama mikwa mi sababizo wako likima janki kulifo hatera ka ofera isali kerafera wa karera kuli anzibiji no fita kwanduka pachwa kifi milelo ya muna nshangwe ya kutoka ya kuona kuli mutogalexa namo ni mapokora kuli kusufa zaka pakutofelisa likezo za bujanki kale Mungu ni lisiwa ganesi kutekea mai na batakuta kwa Mungu kono fa batu saba nikutaka kwa Mungu agasa kuli habazwe kuli fa ni okopala nibona majangi kapacho ni tumezibona sana kipuzo ende yao experience is the best teacher bukebenga ne kamaka pulanga moneninda anto ina matene babala kulikona naye sibaka sini sako nukeno akimapokola chwale majangi baki batu akili follow batiri ape nakuzwa simulu hoyaka mubuze ne kama pokola baitene nililata ukusebeza ni mapokola kuli lusikela bali mkebenga kona hamubona bakaza mkebenga bani watiri ninto ekona kuyaisa police post yana chale banana baba bali wakuli kimajanki bona thani kikutokwa misebezi sapili seluswa na kutoeza kikuli kanti heba mashere nya 10 asitulu ACDF kuswana kuwa ni component deliberately component ya kweza empower mayusi bapila mama wodi mukuzwa ma councillors so lusana kufuma na mashereni akubayiza empower bikubayiza train kuli basike banga fera mashereni akuyo misatu jirijiri kono bange mashereni akuli kuna nseba kona kuyoyeza sabupiro wabona amuna kufuma na bujanki bo ulite sesi sakuli mfuma na yembu janki majanki bana basiyo fa kutoba bakensatala kuna nitala hakuna misebezi so abu sinami sebezi bazuma batu bale babakona kuiberekera kuli bafumane kwa teni ashere chwa inani kutosebeza ni mapokola kubona kuli mbujanki wa fera kononto ya pili kikubayiza empower kuli babe nifoba patehela abana nifoba patehela hamuna kubabona ngeba ya mabujanki kononso anaku wafama training skills aba swanela mangi mwaiza identify talent ya high nikubayiza sponsor umaibo kutuna falso likubula no kuna ni mabasarizi kuna ni bana na bangirwe but check around bona that
Hamuka moneka mama high schools more. Banana abali fa mabasaliza. Nikana ko ya babali feli. Seba chamali pokoto za bale babali fabona babasi mabasaliza. Kona kuineka ababulela kuli baisuanga kuyoza ma training skills. Kiamulomo aeza hali. Kakuli heba munga banana kubaisa kwa carpentry, heba munga banana kubaisa kwa electrification, heba munga banana kubaisa kwa welding. Ayozwa mimwa mufa capital ya kukalisisa kuli wale kama tools. Hamuna kumbona fetu wa bujanki. Priority number 1. Kikulu na nkuba is empower. Then we give them training skills. Kuli bapate elefate. Ni bujanki bobu kafela. Abuna kubatengi. Hakuna hata vya kuli abiske benga manamo. Haushangwe. Kuzwa foitezi kwa pano ya UPND mwa 2021 ba President Hakainde Hichilema konole kwekeza CDF kuisusa fa 1.6 million mane sezama fa 40 million. Mibana ni happen mila ya kwekeza kuli abakaba aibe bakawi na mwa la 13 August. Fakuba minavo MP wa ipapata fa kwa pano ya NRPUP wo tombi shangwe. CDF mukaiberekisa chwani kuli mangi mwa Mongo Central kone kufumana kabero yazoro pilishango ni kuona kuli litabaza umenemene apa puteleli za feliswa sina kubire pioze ngata kwa mani CDF baba fumana feraki kimakada bakopano kana mina kuli mubebo MP ba Mongo Central CDF mukaiberekisa chwani shango Neitumes ape naitume lambula hapo mutompe akaende wekeleze CDF mane usabata kuli nangaekeze kono batakumbula kuli kuna ninzu la makuwa le babula kuli easily said than done kubunolo kubulela sika kufita kuseza kachenu le mubula za CDF ntweni komoksa kiye kuli CDF ye rule heba iten akora kuli mwa dauta kula hiyo na dauta kali bakale nikamfama baka kuli na dauta kuli one kachenu le mayusi baba iten ba hamukabatisa hakuna abaeza benefit kono inge baiza apply hakuna kono sina mumbulelezi a click kakwata fera kabatu abaeza kuli every year out every year in bene basina neka katemba sebana ni mandu akona fite ya 6 kebale kali mota de fite ya 5 ni matrack baba nyanda chwale CDF itezi fera few individuals lunani ritu sa 1.6 million ya CDF iya hireli kazeza kuineka chenule hanili super zafite la CDF ya Hakainde bumbai bobutuna nenkena bula ya chwana kuli Hakainde ne bakaizanga CDF Hakainde abazibima problem ayinzi kwa Mungu bakona kubulelwa kibaiteleli babayinzi kwa Mungu kona kuleba akuna baiteleli baba utama tuku ni butata wa watu abayinzi kwa Mungu CDF ekabanga yali bizo chwale na I am a tested seed yeza kulinela myo ichala amutoko ape kuyoketa kuli yesu mpirwe kakuli kimoni fitile kona kuli ni amwale enge niziba kuli heba CDF iten naziba kuli priority number 1 maodi mokifi mayusi nwa wasona kwa ni component yabona kakuli sese ni buleza chwalo kikuli masherenya hata bisa kwa utwa kono misero yaona aliboni kona fursa kona foni boni kuli kanikuna ni bumenemene heba kuna bumenemene kuna ni ufokoli kwa baza maisi baiteni kakuli hamutali mele kuli kachenule mina muntu ni muntu ile kuli maki akoko kuina ma computer ma computer boto auzwa konota bayale ekuzize liba kakilifi kuna ni yaize engineer amuntu abalozi babulela kuli namani kulemala kikulobani ni mayona kikuli batu baneli bamba elimo na chwalo sutio na ene muntu kona kuli nekukauzwa ali mumu akuna yayo bihayo mumu that's why my computer la yeles kona mwene kwinzi information yona mali ama mwasi nyehile alusaboni kuli CDF ye unanzeza mikona zelu tilaze okutosikulula kuli give Caesar what belongs to Caesar harunaku cha mkoa konolu chata maiso ya munso mukowa kina chwa nani bula kule abo mnyena kabona sana ni 50 kwa chamo amyole kalitapi konozo lopilia mana nisichaba kima shere nya muso aso anakuberekiwa kuna ntaba yini bakire babulanga bo home tombe ya bumwete bana Hakainde Hichilema kuli yatsazo lopili ki president ki MP mina muya mafa muipapata kuba MP wa Mongo Central mi kamuko wa mumwendi president wa mina wo Brian Mundubile
abana kuwina fa president mina mto bana kulike muwina Mwangu Central miyayo na fa president ki haka iki mtu mpe haka inde ichilema mukabelekisa na chwanyena kakupimana kuli mukaba ma opposition MP kana mukafumana kai mashiringi akutisa zoro pili yeto kuhala mwa Mwangu Central nesa liwe kuli mina muchukile mabwa kulu zapozo echwalo yati sazoro pili aki president kwa mwana bolezi president bati nana ihana yati sazoro pili aki president kakuli one wosata lunale bawinile mo neuna ni makandidates baba swanenge mu makatongo nili wa ADD kwa sefula kibo mushebe baba saliteni kwa na mshekendi nili mke mnyena kamkubesa kwa mabumbu nili wakatama inge usakopa nili mulunga nili ADD kaofela yene inzi makanso kono bakensa kuli mashere nya akia president akia party kia muso ataha kwa kanso ataha zi component ya muso mina wama managers baona mayor ni councillors mane ni MP kimi na mtu anafa kuziba kuli kantili bakazebo na kulishe bilaho lukilifi nikalifa practical example mabusema ne kusinali kazene za harire alukena ka 2011 ne kusinama permanent houses kusinama permanent classrooms luna ni wombu kwa ngako ne lule mabusema ni kuyobona ne kuinzi wa MMD bomkubesa basaiteni kana kwe ne kuinzi ni rufwendo wa ADD Kolone Luisize Matenzoro pilika kuziba kuli mashere nya mana akia kansela so winile kapa MP wa opposition mashere nya akia batu president seseza anga kikuli sabu lezi it becomes a policy that people must follow inge abu lezi chwana kuli no fa keneza declare kuli kikuna ni full education it's a policy kono mashere nya implementation akia hae kakuli kambe kichwalo wakainde ne bana nilikaba fumile kambe muboni kuli bulozi mubabolanga kuli ki bulozi batukafela kimambo yabona batukafela kimasali babona kambe bakire balumbanga mashere kono hakuna konja abawinile kono babula kuli sen kaseza kono hamukati alimane kaze muzoni babolezi kuli kaiza hamo bakeza kuli mashere yake amapo ko tuyabona kachelo ya rubulela fa university ya isanganga mali ipalile twale amashere nyale akia abantu na ni ya mwale kuyo sebaza ni ya wina kaufela president kali bakala kuli mashere nyaki amina bona thani ki taxpayers money mikona mtu aibizwa kuli ki constituency development fund aibizwa kuli ki presidential initiative fund no it's constituency bakensa kuli mina mwatela mustero mimu na ni benefit fa mashere nyi anaha na kwero na ibona kuliki yarushira muna botombi neroka tabira kuzola pili shangwe kono ma MPs mu biraccused kishaba seo sisi mivotera kuli moiponaza ngafera fana ko yaliketisa ambata mavoti kwa sichaba kono musafi wa fera voti kipeta mbalehire myopira kwa rusaka myonwa mati muzama mwali mota zela kuli mane amwizi muharaba mboni kwande mulibezi bale bene mvotezi kana mina botombi mupeo yesili epitezi kuli amunakweza kapa kuwera musima obawezi babazole fateni ma MPs kafera kuli mukabaleha amukafi wa vote Bonathani nani nakubaleha kuli wani mfe mtawa kuli ani vile kansela nizi makanyonyo ward makaplanga compound nitoba mayor nizi makanyonyo ward makaplanga compound ni vile DC bani file nindu yensu na kuyolobalanga kwale etuna kufita yaka koni nizi makaplanga ni balaya sikama ngakuli ni basali baka ni bana baka ni mabasi yaka niliko muzaka kaufela linzona mo twendi kweza sikama kwa sesi tuna sikani ya ulu sikama kona seni yemela sesi baba ya ulu kanga babo Nathan kikuli ni mabasi abona inzona kwa rusaka kona kweza bata kwanu batahafela kutoeza mibingu ni kuli bababo tele kona mfumana kuli Mungu yeza kuli 5 years ni 5 years bayonga mutu usili abangi babapira mabulozi kwa bangata abayitutire tolo kono abangi twale babana ni mabasi abona kwa rusaka akuna mpaka kona kututa kwa rusaka kakuli likazabona kafari kwa rusaka nikanfa mtala omu kachenle na amefateni nuskafe zakale kuna nitaba yenu kusizeni na butoko yataba ya airport ene babulozi mtoto ekafaya. I have to make it clear here. Kulinani mwana silos ya ezakuli taba kaufela ebo na kulikiazoro pili kwanu kapa ibulezi kumanyi nini yani is affect sinamone is affect alko
zolo pilika mba ifyeta kwa bulozi ainyefuliwi iswanela kutaha esima bona kono lelo eza set priority iswanela kutaha kona kuli ni batakula fa kuli mutote kafwaya ka statement yana bulezi ne kana buleza naha kono hamba ni bulozi zolo pilika iswanela kutaha kwanu iswanela kuli itahe kwanu inge ikwanile airport lwa itokwa kona mfumana kuli kachenule heba muzibi nakina chairman ya yemezwa airport ni nani kuloti ma airport mwana kina wakuza mange lukulela batukuli aluhanizo lopili sisi itenufela muso weze compensate watu kina chairman yana yemela kuluswana yakweza ntoye very peacefully kulilufumane kulisesika ya kiskamani bakensani kononi nzi kwa opposition orafosha nkako yakamina shangwe airport yatokwala momungu kabaitoko hali yatoko haraka paitoko hali airport akula sasa toko hali kono is not a priority for now bakensakuli lubatapili university airport yako na kutamamula kakuli nekile unafa airport wasana kufoba sona kuli bayi yahe onatani basalukanela kulifa batu basikalifiwa yatoko hala akula sasa toko hali any development yatoko hala mabulos kono sona yako nga prioritize kuli sapili kisifi akula sasa toko hali yatoko hala kikimi chomero shangwe na minina na itokwa kono nitokwa uli university nitokwa uli full hospital nitokwa uli mikwakwa kakuli neikata akachenu airport luswana kuli airport yao izama ni ma industries aka is a benefit kuli nifulaize tunaitolula mo kuna nzeli tisa nako yaro na kerushira muna botombi shangwe kamera kiale mwamuzuzufera shangwe sichaba samungu centros basonera kuvotera mina botombi kusia bomukangana sana nibona kisikama na lokapitala 13 August shangwe bantu basonera kuvotera tombi kakuli one unani experience aruto kwikuluma baitereri babayo itutamisebezi apelu batatu baba inzimo babaziba matata akaini kai kunisa kwa ndau kunisa kwa sinumuyambi kunisa kwa lulambo kunisa kwa mabumbu kafela kuna fonsa zibi hape kikuli luna haruketi kuli sekis kama ancestor kwa bulozi kafela wasulwanela nibe kai sesa mana ni bulozi na sulwanela kona kuli batu wasona uketa tombitombi akuli tombitombi anakuyokuza mali already uboni sile misebezi ya hae lwa super ngana koyelo zakuli lusali kujula fate luna baba mabona kwa super kona kuli I've got vast experience, I've got the courage to speak and fight for what belongs to Western Province. Sina mone luane zona choli kakafela nifona farwa lwana zeta kwa bulo sona kuta baba muba ni batile kono ampona ngene kama tata alo ambekanga mo kiwoma mimi akeba lwana ya kuliko muzaona zashwa akuna bakuzize kiwoma nabakile balwana ya kuspata sana sisinge hile bakuzize kuri batu inde bashwa chwa lunaka paluinzi ma musofu kama luinzi ma musofu sesa mara ni manyando abantu babulozi lukasilwane na kwa seo batu baswa na kuketela tombi kakuli sesi sebeza akipati bonathan sesi sebeza akimuntu luboni size kusebeza kwa luna inge luinzi mwa party ya PF mi luboni size kuli party ya PF neye terezi kimubemba luna selubata kisaluna sakwanu kwa bulozi mi hakuna abakire baeza sesi bonahala fameto abatu kufita luna ye yabana bahabolo na ine 10 party luafile 10 years yama MP babe ni suit ya boda not even a single thing that you can point lwitumezi shangwe babotere tombi la 13th basi bashutanisa eba batakubona kuli likazaeza hala manufacturing tested leadership lwitumezi shangwe mwikutwezi barikibo bright tombi baba batakuyemela Mongo Central mwando yamela wa shangwe bayama fakopano ya National Reconciliation Party for Unity and Prosperity iliona NRPUP bamitolokezi pono ni milelo yabona yo atakutsa yazoropili mwa Mongo Central kuitingera 16 basa Mongo Central shangwe alokapitala 13 August njimuka bafa vote kapa mukafa basili vote shangwe kimwalampi bonathan kimwalampi lwitumezi shangwe kufitela hape na kwa yene special edition ya The Power Program shangwe fapila abomanjinera mine director Fafsefani shangwe wo kutemba kamijini wo Christopher Amvora nisikuwa takafera singire kabiro kuonga yona tukisoye ya The Power special edition ilifoni nikambotani bo bright tombi shangwe baba ipapata kuyema
Mwamongo Central fakopano ya National Reconciliation Party for Unity and Prosperity NRPUP kufitira hape na kwemu aluka mionga ongera tukisohi yesu ana litumeshangwe kina nathana kufuna wa mdila amzalipili kubuha zetatama. Bye bye. Applications for the National Primary School Debate Competition are now open. Collect your form at your nearest district headquarters. You need to apply for this. Me? Yes, you, Chipo. But I am just a cattle boy from the village. There is nothing small about being a cattle boy. If you never knock, the door will never open. There was another boy, like you, Chipo. He had nothing but the cattle and the long days. He left the cattle and he climbed. He asked for the hardest job in the country. 2006, he knocked. 2008, 2011, 2015, 2016, still